August ni somni le pahni ania State Election Commission ro manna in voin jing dar sari atang khan LADC huam chunga Village Council panga a VCC ruak no kha na tur thlangin mipuiten boruak muanom tak noya vote an thlak LADC huam chunga Village Council pasaria in thlanna bo sai ni in VC panhi ka kichua VC seat khat ruaka MNF candidate chu tu omlovin atlinga kon khua VC seat ni ruaka MNF candidate ve chu tu omlovin antling bok VC pasaria in thlanna bo soya hian VC pahnia chu tu omlova tling an omwangin seat khat theu ruak no khat turin VC panga ngalim lui dum zau tlang chamdur tlang tru electric veng longtlai bazara te vote thlak ani a ngalim luya vote zali somkua pakua za somruk pariat point paruk pali dum zau tlanga vote za somni pathum za somriat pakhat point pali paruk chamdur tlang truwa vote somsari pakua za somriat pakua point pasari electric veng longtlaya vote zaruk somnga pali za somruk pali point paruk pahni longtlai bazara vote sangkhat somkua le paruk za somruk pahni point pathum paruk atla a VC panga a in thlanna neya vote sangni zali somnga za somruk panga point paruk pakhat atla vote la te hi chhiarngal tura ruam man ani District Election Officer pu Eslal Ming thanga chuan longtlai khopui chunga by election neina electric veng le longtlai bazara vote thlak na hmunte atloa LADC huam chunga VC by election tluang taka nei ani chu lomom ati thu soin in thlanna buai pui tu te political party le mipui chunga lom thu asoi ngalim luya INC MNF le ZPM10 candidate an neya dum zau tlanga INC MNF le independent candidate omin chamdur tlang truwa INC le MNF anin malbeya electric veng longtlaya MNF le ZPM longtlai bazara INC MNF le ZPM10 candidate an nei